abahagizi b'umupira no wabo Kenya hamwe na Sulaiman Zimra irizo barebekaho mu koti yo muramuzi w'idara ryo kubanze y'amatuga esana rirya owatandika kurro mushango gubara kujanano abo kutera umuhwezo wo muramuzi w'umupira Fahad Sekayuba ababera abantu bajunano kurumba bakiho mu motoka kandi bakatera bakasigaho tunwa Fahad Sekayuba owabire na hwero muramuzi w'umupira hagati ya UPDF hamwe na Express FC mu Uganda Premier League ogwahwire gore mwariye mu kwezo kwire ubwanyuma yo kuterwa kandi akenda kufa Sekayuba kirukangirwe mu irwariro rukure rya Murago ahi amazira kire konka kija kasiburwa bitwa urwobwo Fufa Express FC hamwe na police bakimusya umuhigo nukwe kwata Bukenya hamwe na Zimra olwekyo tuvumira ebikolwa ebyabo wagiza abamu betusubira ntino batono nnyo abagezaako okulaba nga bono n'ekitiibwa ky'omupiira obu ebitiibwa bya clubs ez'enjawulo n'abasambi kennyini bajja kukola omulimu guno okulaba nti no boogera eri abantu nti tuzze kusamba mupiira katubasambire omupiira naye munenyefe ng'abasambi munenyefe ng'abakochi temulwana kubanga tetwagala muntu yenna kubanga obulamu bwe bugwawo lwakuwagira mupiira aba bwanyuma yo kutandika enchuro yo kubanza kurro mushango gwabo omaramuzi nariya yaragira ngo bagarugo mu cyome cya Bwambo kusibera 28 byo kweza uko baragarugo mu kote kandi no buzimura yagezaho kushabo kwikirizwa kurgo mu nkomo habwo burwiro bwo mutuma bititiyikirizwa habwa TV West and Aloysius Byamukama.